Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA jong ke Nongston constituency uba Macmillan Bersan menhakalai putri kupnai nok pra anajar arpuar ulayo man pli pat ba ya ke girls hostel kebadan hakas nong pendeng rei Nongston West Khasi Hills hagajing penya jong ke tenat social welfare bat ke DRDA West Khasi Hills Nongston shusuk kemang tingka ya kebala te ya kini ke Jakasa jong ki kentei kalakot hadu R.san kelur tingka lingba Ministry of Tribal Affairs jong ke Sarkar India. Hagani nilai dan langru MDC jong ke Nongston uba Gabriel Waklang, DC ke West Khasi Hills uba Garrett LSN Dykes IAS, uba Viswer Additional Deputy Commissioner, ikong DB Masar Deputy Director Social Welfare Department, EE ke PWD Nongston uba F Solang, Usordar ke Senong Pendeng Ray uba M Marwen bat kiway. Hagabay di kagel hostel. Nilai snoy tingkran yung sa Senong. Bag Assistant Secretary Commissioner. Dihadirin baga Office ng Deputy Commissioner, baga District Social Welfare Officer, kala IT, hanawan ng seksyon bagan page bagan kami, nga kantu bagan pare seksyon ba, yung kita sa seksyon supapan bendat. Baga gani nga jong araw, nga ni filang pagkabos nang. Dagan no kala kanti bangin pembet-pembian, ya kani kagel hostel barang professional. Panyo ya ka electricity connection. Panginyo ay water supply. Taga jini trelang jungi bat kabos nang nila man ay kata. Ngayon gidon gigel hostel anong stoy. Kabas na gi bun na miswa mdan mapay. Hasno ng pandai hajar school ship sing ron way hostel. Kapkum gani. Leng ba kami sip tribal affair miswa hi. Habakut kam don ge jinga pandai ka babik ka babiang to kapo mdan mapay. Tenga kung way ni kinong sensasyon po kahimanong stoy. Padang nung ikmar haji ko kabha bahap penilai gidon ka social welfare organization kadi ka registered organization gidon ki club ku di registered organization kasnong lagi di ka bobisha ka boscha kabar itu katkum ka institusi sa joka ri India ka jumi te halin ba nada pan IT sa kasnong parti jakawa coordination lang but the way pagi NGO ba wasnong kinpek kinfriven biya lalu kam ban banha ngin haban thaula thaunti dagalo kinti ban penya hap kedan katkum ka jingdon kam jong kata kapua ka jog ngarambat ya kapua ya ka shop nang rai hadin ba simti kum nong mekmat kaladon hi ke kinpek ka bakam ka pan ka industrium ka badon hangti lamang san klur sama aja kata katendai kajing tre kala ya chacha nata balaban dak hapo gnai match mataus na ngarang don hakam ga yu chief minister mong ba ka juk jo kanong stoin kam de issue ka to ka juk pamanswa ka ba phila banra no iya ka hospital sispa iling thia ka ba de ban sna anong stoin nadu menswa ga o siwai pat kata ki irang lakut parsura no lade ka project jo surak ka bantre halong stoin ku balong menswa andra o siwai kata ka juk ko lakut no emdei ban suga ka paman dan bok adon kam ga chief minister hak tu ka po bat mas new balang dhari ka sira di department kawan ka proposal ng bang sira di department pasatang ban approve pan jubab nang ni report station ban ra masih pati jaka don bok haga juga sini ngaong chief minister ai de ka tho badai ban pensa hanong stoin bad ya ka jaka ngila da jet ban ka liam jo ka bos no pengirai kala ai su bhai de ka jaka gakwa ani tu yepi haka pura meni nga yui bala tho ukong san nengkong la tho pa de udung do ni malam stoin penbut tawe meli jo nang stoin assembly konstitusi gakwa ani tu yepi kasnong pengirai hari kasih janji ajungi kadai kasnong ka ba ka bandon la ka jong ka riti sensasyon kaban kong kadai kasnong mafam ng pendai ba ka ba kadai kasnong do ba kasnong panilay ka bandon la ka jong ka riti sensasyon hapo kasi janji ajungi we have been guided by emotion not by reason ngong ba to ai se ba ni yalam ya kanunu kam da kanure on pa kisna te khadu parwai ngan penkut bagi slopan besok nak ke klemat pinglayo ban pen i
ban pendet ban penuh long hapdeng jo gi artetin impoi pakat su ba kali ke hostel kadang dia long pa sno pada gai kalau dia banjir long no sakiwit pa ke district haga jing si sasteng sidang la apru pangga no sewai jiang kat bangilap hakapo ka babiang ka timing ka babiang kata ke jing mut pangga ru la ong haka timing ka bomdai wrong timing but ka jing lap jongi ru haka timing ka kapo ka babiang swaban apru pangga no sewai dan pa ka fight ka lapoi no sakam se jong nama kadon kata ke jing ikut jongi ngasno ai ku be ka pang chief minister jongi u ichi sai la udah ikut pang ya ikami bari tu ikli bai ya ikami bari ibaria mdei di saban keli la phone kalau kumlo kata ke kam le kumlo kata ke kam bari galong kum ni ngasno ber aga ji hubli ke pang i yang pa i yai don ringkat hari cinta kam macam ni NCM long CM des council ngai pa tu kibla ba ikeno kiri mo mshui bala klat pli ngidei ga advisor des council ka pa iba bersnai yong yang apa mak pada pila tos se hapo shita yong ai po ye pi ban pen kre ya ga inflation of melim sim si bro shita yo tik la kan benar i doktor mugul sangai dang long sim de satu ka po ngirekan parang kam ba ka soka kan approve lai kan ni ban pha no se jing jong ulan ban ai jing manjo ban pelai no ya ga sing syak te syak khum jong ke ba sino tu ka po kalau dia begini sakam jadi lepas nong tu kapal, nak kadau tang bagi air ke senap sedikit, sedikit kun senap pendau. Dengan senap sagam, karena air buram, ya ke senap penegrai. Kalau you ijin air sisa, baang tu kapal ba, yang ingin ya penkre, ya ke riti sensasi jom ke senap penegrai, kalau dia hap keran kakum ke riti sensasi juga riti joy. Enam lah aku menjusna kapaman, bat larbi pulih. Ya ke hiti sensasyon yung siyong panigay. Mag-ibos nyo, gini-ibos niya, ibang bisa. Kabisa, kakadagadan, mat haka hiti sensasyon yung panigay, lakan tublot. Kumno bala banda ihinulukam. Oleh itu, dari sodar, astat skrisurong kitang bun, kicing duna. Ngidon kam, ban ya syong perkat. Rengkat, bagi MLA, badan burom, social welfare, bat ke dorpasnong pinang ne. Kumno ngin wat ilat kenti ban pendap penbet penbiang ya kicing don kam jong kene coastals bat kumbelam khmat da i deputy director ban penyat ya ki hostel ki don sibun ki challenge nganom ong re kicing le ki don sibun ki challenge namar hakapor pengindang elect school hapo silong lanjang borok college kidon hostel hakini kisngi pemerintah pipek kasek meris sentenis senbon skemdon hostel ru kadaun mati bun ki challenge kiba mo ki bangin hap bani kendu ban penyat ye ki hostel ngampong mokom dei gebala da kejing trelang ngila bat ye kejing dong kam snopu baga don kam hadu kata-kata kum kini ki hostels ban ai ke jeng sengan kamtam iki kentai ikena dengan nopun slam ngakit bok ke ruyang kum belapli ye kene ke hostel kan la ban ai ban trekam ban ai ke ta jeng sekri ya ki kronika kublai sibun